Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Mga uripnu Allah, mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, miya taling umapang surah sa mga pagalinyo mga ulama si Sagingga Jam'iyat al-Waqf al-Islami ko kapumagusaya o ay manan yan na pantag si Sagingga iya kabnar o masjid miya litanu siya ko miyo na pitugoi Gingga iya kabnar o masjid si ko mga Muslim na miya kalala pagpangadayon na giyang kutua kaadnairan sa Gingga masjid na iya kakadna kong masjid na kambaleon isaw na kaugupo ko kambalaya sa giyong kutu a masjid kaya man ini na sukambaleon na sukapanggastuin ka sa isaw na magugupo ka kaugup na yaman ini na miyugupo ka madakal kanu amimbalay na miyugupo ka ba din na sama nuto na malay balasay miyaluitan nuto kumepo sa pitugoi ay nuti ni pagaloya kapara ayang manan niya na umanisar kanu na katuusan niya so kaya pagusetan rong kumiyang ipos a pitugoi pwede po na manan niya nakakir no masjid na suka simbengiron oras sa disimbengan na da ka makaugupo si saging kota kapagad na sa masjid kaya kaadin no masjid na yun di kasimbingi kenapa dia buat kamu baleong ko umani ingat kaya giyang kaya masjid nakakabole na titu masjid na ana yun di simbayang na oras ada yung daabon di simbayang dia abon 5 waktu na kenapa ayamanan yan na ketaroto pa sa ingara na masjid kaya ka ketaroto pero nagyang ko tua kaadin o di yun di manambayang ko 5 waktu. Sa mga ito na miyakwatan no, kaya't butugan tanong na sa dalil, si sa Al-Quran al-Karim, na naino umaalita puro man, naging kaya inaluita, kumiyang ay po sa utakatiru Allah, wa aqimu salah, itindig ni susambayang, na wa atu zakah, na itunay niyo sudyakat, na warka'u ma'arakin. Ay manini, na irka'u, ruku kanu sa ayim pedayu na so miro ruku na mga nanauto sa emanan yan na sambay ang ito salatil jamaah ka ante ino kebeluya salatil jamaah na kagiya ana impeda ka ruku kanu ko mga peda ayam na miro ruku na sama ito na nanau sa gitu na salatil jamaah na ini si petindig sa masjid isa pa na nanauna sa Rasulullah na kembu suka pa kamanian si sama Madinah na din makalpas simbayang sa masjid si buku uras ay manan yan na udrian kasasakit isaw na lumyalakaw ay ginada sa walay na di ba ang simbayang sa salatil jamaah sa masjidin Nabawi sa manutunan na miyatang kadagyang kaaya sambayang na pinaka-importante o datoray manan yan na darugari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging kota buta na sagyang kota dan yan karugari sagyang kota buta apa man na banyan di mitin degagyang kota sambayang sa isa masjid na nana uto sagyang kaya sambayang sa masjid asalatil jamaah na para luay na sa manutunan na miyaw setan ito kumiyayin po sa pitugui na antuno nun ni ipsumpat taon naging kaya man taon na datan naroon maaloy si kumiyangaw na nakataya so isa akatur Rasulullah ipon dalil bu sa giyang kaya kasimbayang si isa masjid aya katuru Rasulullah na iza tawadda ahadukum fi baytihi summa atal masjida kana fi salatin hatta yarja ay man ini naigirat yan amiyaga bda so sa katawrakanu isarkanu
si ikwalainian na urianian na sumyong sa masjid. Sagyang kutu akap sumyong sa masjid ay mananian ay may pekirian na simbayang na sagyang kutu kapulakadien na kana fi salah pamana gyang kutu kaya ganatian na gyang kutu kapukaswinian na datarbu uba ay mananian na kapapantagan di isimbayang. Kaya emanan yan na bebalasan wallah subhanahu wa ta'ala. Taman ito na ay miyalusi na hatta yarja taman sa makakasoy. Ay mana ini nagyang kuto kipalakadiyan kakapakapupo yan si isa walay niyan amya kapagabdas na sumayo sa masjid na oriyan masjid na kumyasoy man na miya kumasawalay nagyang kuto oras kapsungin sa masjid agwapkasoy niyan na datarbu ay amanan niyan na diisimbayang kang inuto na kagiya subalas o sambayang na imbalas wallahu subhanahu wa ta'ala sisagyang kutua oras akapsungin sa masjid na kapkusu niyan sa walay. Yudi sabab asa mga sahbatu Rasulillah dayap ko niran naging kutua kawatan niyan kawatan mawaleran sa masjid. Ngayon ito nakagigiyong kuto akala balas. Kukapla ka diyan, kukapsungian sa masjid, kukapla ka diyan na kusinian na mala ito ibalas. Na mala tutulan ro. Sa mana yan na isab man na kaaluita nagyang kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man raha ila masjidil jama'a fa khatwatan tamhu sayyi'ah wa khatwatan taktubu lahu hasanah dhahiban wa raji'an. Sama na na miya tangkad malay balas sukap sun sa masjid. Ngayon ito nakagigyan kaya hadis Rasulullah. Miya betul yan asataw asumong sa masjid sa ayakasong yan sa masjid na jama'a. Nagyang kutuwa kapula kadiyan lakadiyan na kapkeda o ayamay na dusa. Nagyang kutuwa kapula kadiyan mambu ay isa na emanan yan na ipsurat wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutuwa balas ko kapsungian ro anta kasukap keswinian. Sama dia nagyang gaya kasung sa masjid na mala ini balas ko gyang gaya dalil aki aluyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa pun nakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila salatin maktubatin fa sallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbuhu. Aya maana gyang kaya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sataw ang magabdas na pipian niyan agyang kutua abdasian na orian niyan na lomakad oay lomakad sa aya kapla kadiyan na sa gyang kutua kapsimbing yan sa paralo na gyang kutua pisimbayan yan impada yan so imam na aya imbalasun wallahu subhanahu wa ta'ala na ghufira lahu dhanbuhu. Aya maanan yan na maapan wallahu subhanahu wa ta'ala o dusan yan. Ay maanan yan nala kaya anam yan dusan yan nagyong kutua kiapa ka simbayang yan sa salat maktuba paralo na yamanan yan na kaya maapan wallahu subhanahu wa ta'ala sa dusa. Sama na yan na ayat tanun pangaluin tanun naging ngayong hadis Rasulullah kali kalo na makaparatiya kanu saging gaya di tanun di teruon karena bumatagai saraga akal kaya inaan na hadis akapu pasudan yan na so kaya sabuta ko hadis na yaman ayat tanun di terkanu di teruon kadi kalo na makaumang ko paratiya niyo ko kabubali niya mga Muslim. Sama na yan na isap man na yaging gaya hadis na isbagul wudu ala al-makarih wa i'malul aqdam ila al-masajid wa intidar as-salati ba'da as-salati tagsilul khatayata ghaslan. Ayam ana yang gaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasukap pagabudas si ko oras ayam ana niyan na margen
na Antoni mampini nga margendai makare wana mata tagakuan kapasang gaun na dataragi ang kutua manenenggo matenggo dunia na yan upun masku alimang ka isaw nagi barukan ka na saya na dengko matenggo na upama katatenggo ka na magabdas ka na kiyaw manan sa katenggo so ay manan yan na kagagdamang gaun sama na to na isaw tuan makare ikadua na amay kasi ko subu siguro ni siya subu gila sita sa giyang kaingin ng mga Arab na saya na ko margana buat ka absimbay nga sa subu balabaw rin gira matenggaw dunia margan sama nito mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na kagiya margan siya giyang kutuwa oras isaw na siya giyang kutuwa yung mga nakatenggaw niyan na miyagabdas ka bumbudin na sumiyong ka sa masjid na panew na kaun sa sambayang kung orian o sambayang na ayat 3 yung kaya kitab katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tagsilul khataya al-ghuslan ayat mana niyan na kuna ba niyan so mga dusa saya mana niyan na kakelumpiwi sa giyong kutuwa tao sama nuto na aya isa katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapara makaparate kanu yung kaya kasun sa masjid salatil jama'a na isa ini maalay balas nakatay sa katir Rasulullah man gada ila al masjid aw raha a'adda Allah lahu fil jannati nuzula kullama gada aw raja'a aw raha ayo managing kaya katir Rasulullah na sa tao akapitaan absun sa masjid isaw na kagabihan na iri para duwan wallahu subhanahu wa ta'ala sa surga sukundar pa netar ugir akapipita anta akagira mo tuwa kagagabi dahil mga namiyatang agyan gaya kasimbayang siko salatil jama'a namiyakal ini balas naditano ini pakalalpasan igira mo tuwa miyan nagtano abahang na yan kailangan na awain ka sugal buka na sungga sa masjid ka giutu iya kakeparuliang ka ko sambayang ati tu ay mananyan ng balas ang kaun wallah na sa katanwa ina pematay tanubu ina kagi patay tanubu na ya kailangan naturdun tanu so simba tanu si kukad dan tanu rabbul alamin so ay mananyan na kip simba tanuron si ku mga masjid sisa po nakatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة أيما أنا جينغا يبشر المشائين أيما أنا pamaka tukong ka gienga ya mga tao pamanutulinga siyan sa mapia gienga ya mga tao apulakad niyan si ko kagagaw iyo kasunyan sa masjid santo nonon iayama niyan na bushra na si ko yung kutuwa sindaw tihaya kompleto tam yauman qiyamah si sa alungan na mauri ay man ni na miya kasigurado so mga tao ay man niyan na totordo niyan so kapsimba niyan ko Allah dapat ikalibuteng yan dapat ikatanggaw niyan nagyong kutua katoturduan ka sa gyong kutua ay man niyan na sambayang ko kapsimbayang ka dapat ikarganian na dapat pa niya ay man niyan na kaalaka ka na yan na kailangan na makasungga sa masjid na sa manuto na aya katiru Rasulullah asyabut tanusi na emanan yan na kamapian akakwaw mga tao at tumuturdu simbaya kaya bushra nalangon na bushra amya tiru ayamanan yan na bushra na aya din malo sa bushra matira bushra udi ayamanan yan na malai guna si sagyang kutwa tao ayamanan yan na inaloya bushra sa maluto na kepi anu nagyang kutu tao o ay manan yan na kinitindig niyan si isagyang kutu asambayang pisimbengan niyan si isagyang kutu ay manan yan na masjid saya kaya simbeng na salatil jamaah sa mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nakataya pun sukatur Rasulullah kapara ay manan yan na kumanan agyang ka na parateniyo mipantay sagyang ka na kasimbayang saya manan yan na masjid salasatun kulluhum dhaminun ala Allah in asha ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah man dakhala baitahu fasallama ay mana ini yang kaya kata Rasulullah
tulususun apalayad na ayamanan niyan na penggeranturano wallahu subhanahu wa ta'ala upamaka ayamanan niyan na manandu umurian na rizkian wallah na ayamanan niyan makatiyo ko pun agyang kuto ay priskirun wallah na upamaka belum petai na ayamanan niyan na miyasiguradu ayamanan niyan na ipakasurdu wallahu subhanahu wa ta'ala sa surga na man dakhala baitahu fasallam ay sama nutun naging gaya telo nakataya supaya nairon man dakhala baitahu fasallam sata wa somyulu dikuwalainian na somyalam nagyutu ay malanian na miyakasiguradu sa balas ukadnan rabbul alamin na kagiyam yalo itun antun apon na isa pun ayamanan yan na mialoy na inasha ruzik wa kufiya ay mga na upamangka mauyag na emanan yan na priskiyan wallah na makatiyo ko pun wa imma ta'adkhalahu aljanna na upamangka matay na pakasudno Allah subhanahu wa ta'ala sa surga na isa mialirun nagyang kutuwa sa tao suldan niyan su alainian na salaman niyan su mga taurun ay mo anay ni nagyang kutuwa kasilamang ka kung mga tao kuwalain ka na yaman ng balasan na ka wallah sa anto ni imbalas wallah napakasurgang ganyan la ilaha illallah sa ina ini kumapia sa manuto na miya sigurado apakasulja surga agyan kaya tao pamana na pamana pinggulo lan yan agyan kaya miya aloy hadis rasulullah sa manuto na fahuwa dhaminun ala Allah na yaman na agyan kutwa tao minggulo laro Uway, sumiyud ko wala niyan na siyalamian na emanan niyan na samanunto na sigurado ay emanan niyan na nagagaranturan ng Allah subhanahu wa ta'ala agiyan ko to paman nakapakasul diyan sa surga wa man kharaja ila al-masjid fahuwa dhaminun ala Allah na sotaw aluminio sa ayakyaliw niyan na sun sa masjid kaino to na kay itindig yan sambayan na emanan niyan na aya permirun wallahu subhanahu wa ta'ala na giranturan wallah saya manan yan nakapakasul sa surga lagi yung kutuwa tao apa mana na minggulo laro na ikatalo na waman kharaja fi sabilillahi fahuwa dhaminun ala Allah nasatawa lumiyo apalan sa lalang ko Allah nadatarutok man mamu aya manan yan napakasarigno Allah subhanahu wa ta'ala saya manan yan na mapia mapunggulo lan yan sa manuto na ayakatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na man tawadda fi baytihi fa ahsana al-wudu thumma ata al-masjid fa huwa za'ir Allah wa haqqul mazur wa haqqu 'ala al-mazur an yukrima az-za'ir ay mo na yagin kay katir Rasulullah na sa tao magabudas si ko walainian na pipiya din magabudas na orian yan na samun sa masjid nagyang kutuwa kiasong yan sa masjid na bisita wallah bisita wallah na aya kabnar o aya manan yan na miyamisita na parabu pamana na pamana pipian yan na aya pamana wa haq fahuwa zair wa haqqun ala al-mazur an yukrima az-zair aya kabnar waya mana niyan ay pamana kabnar o miya misita ay mana si ko pia misitaan ay mana niyan na nakapi pi niyan ko bisita niyan sama no to na kagia miya bali bisita wallah na mana niyan na aya kabnar agyang ko to miya misita na mana niyan na pipian ukad na rabbul alamin anton na panilagi niyan ay na mitigum pi agyang kay ataw pamana na peselam kata yang gaya hadis Rasulullah na au yang gaya kasong sa masjid na mana ni na isa ini ay puro tao isa ini ay mana niyan na ipakala balas yan si ukad na niyan na rabbul alamin sa manutun naging gaya kuan isa po na hadis Rasulullah man tawadda fi baytihi fa ahsana al-wudu thumma ata المسجد فهو زائر زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر جنگا يا قتر رسول الله نسطوا مغبدس سيكو ولينيان
pipi anian soka pagabdas na orian na yan na samun sa masjid nagyong ko tuwa tao na bisita na kagiya bisita sa to na bisita wallah na wahakun ala al-mazur an yukran man al-azar ay maana kabnar o ay maana niyan na miyam misita kabnar o ay maana niyan na miyam misita ay maana niyan na kapi iron o miyam bisita dia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na giiyaman niya na kailangan din katuko iron biting isaan nagyang gaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sama na ikadwop man pamana kabnar o masjid na para ay na makagupo ko managumbalay ikatalaway na ay man ini na sama to na kaadinan sa diun di mangadi kaadinan sa di pangadiun di kapangadi agi ang kutua masjid ay mana yan lagi ang kaya mga masjidan na kagi ay masjidan na na kailangan na adun a orason a ipeng da o mga guru da masjid abadi kata tagu isa ay mana niyan na pengendaw a pengendaw niyan so ay mana niyan na mga tao. Sama nito mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na umajtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaika wa zakarahum Allah fi man indahu. Ay mga nagyang gaya pantagabu sa kakeed ni sa ayamanan niyan na dirasa alakat ta'limi ay mana niyan nakakudin o ay mana niyan na nama halakas iko masjid anta kaya mana niyan nakakudin kagiyuti kapag adin kapagbuyaga ko ay mana niyan na masjid na kailangan maadnon sa mga tao apa na naguntaman niyan adin yan kapkitindig niyan ko sambayan mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nagyang kaya katir Rasulullah na sa tao at timu-timu ay man niyan na si mga pagtaw si kuwalay o Allah subhanahu wa ta'ala apambatian nilang so kitabu Allah na dindiyan din dirasan diran di pemangdaway na ayaman ay na miya patut katurunan siran sa mana niyan nagyang kutua kalilintad kapakatitik na le pamana na maka langkap pikiran nagyang kutua limu sa manutunan na taman sa kasaya pikiran o mga malaikat na ipangandag siran o Allah subhanahu wa ta'ala sa isagyang kutua ay mana niyan na darpayan ay akatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala masjidana haza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah kaya maana yung kaya katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa tao makasuld si sagyang gaya masjid kami na aya pamana na para paganad sa mapya isaw na pagandaw na aya maulaw lagi ang kuta mga tao aya maay nagyuti mapipikirian pangadi anta ka pengendaw na gyut detar o aya mananian na gyutus so min jihad sa lalang ko Allah nakataon tan wag yang kan jihad sa lalang ko Allah aya maay na kapakaya uyag-uyag so tao na kapakaya maatay o sabab ko kiyan jihad yan kaya kaprang sa lalang ko Allah na may sabab ko kapurang sa lalang ko Allah na miya kalala ibadas sama nuto na miya kadatarun agyan ka iya tao sumyulud sa masjid para bu makapaganad anta ka pengendaw nagyang ko to kapakambuta nagyang ko to sa kataw ataw na emanan yan na datar din agyan ko to min jihad sa lalang ko Allah sa kapkubayron o kadnan Rabbul Alamin. Sa manuto mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na ikadwi niya kabnar o masjid si kuayamanan yan ng mga Muslim na an yutahhiruhu
minasyirki wal bid'ah wal khurafat wa umur dunia. Ay man ini na isa ini ang kabnar o masjid si ko mga Muslim akalumpiwiran ko masjid sa karena bermatag kapelumpiwirun sa ayamanan yan na diun kana di sisi kadi kapelumpiwipeng ko ayamanan yan na kapana kuto agu pelumpiwipeng ko mga say mga bida ayamanan yan yung kuta mga simba ada ukiti o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agu ayamanan yan na pelumpiwipeng sa giyang kutua mga khurafat ading gulola na hindi imbugu-bugu ko agama. Ayamanan yan na piyamang baala na manusia ini wana gitu na di kepakai bermakdin sa giyang kutua masjid. Agu yang kutua pantag sa kandu dunia ibarat to kapasai na di kepakai bermakdin sa giyang masjid. Isaw na baan na dingga di bendugun pantag ku kadu dunia kadi kepakai bang pegal sa masjid. Ayamanan ini na giyanan na nainong kamao setan ibu si ko pa mga talinguma kapang ninta ko la katagiyagiyang gaya magaan mo magiyang gaya oras tano isa-isa buka minutos na di ini pelakayan ay magusay agiyang gaya lamba na nainong ka inshallah na makatutu na tanubu na pang ninta ko Allah subhanahu wa ta'ala namiskano sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.